ئیسلام یوسف لە ستۆدیۆی کراوەی کوردستان 24 لە دۆکەوە لەگەڵتان دەبێت. سلااوت لێبێت ئیسلام جارەشی دیکە ماشی تۆ کراوەیە ئێستا فەرموو. سلااوەتەوان بینەرێن کوردستان 24 بن هەندرین بۆ vê geştê bi sporek و bijin çavdirekê siyasî hem ku mamostaya zanîngeha duhokê gelmide bû ku hin pirso danûstanan li ser Kongreya Çardê Partî Demokratîk Kurdistan li duhok bikin kak Ebdal Cum'a tu gelek gelek bi xêr hatî spas ku tu digel me dayî. Piştî me behs kir hindekê ji rêyê demokrasî ve li ser Kongreya Çardê Partiya Demokrata Kurdistanê bisekinin û encamdana Kongreyê ve dîsan 12 salên ku tê de nehatiye encamdan. Caran çaf li ser Kongreyê Partî û bestinavî bin van salên derbasbûyî da ji rêyê demokrasî ve ev mawayê ku Kongre tê de nehatiye encamdan bi her egereka hebitin. Ça tê bin çavkirin her parteka siyasiya hebitin. Ça vexwandin bû tên kirin. Pişekê ez spasî hawa dikim bû vê mêvandariyê. Bi rastî min divêt wekû destpêkek ez bi şêweyekî zanistî û akademî behsî rolê partiya bikim ser hikûmet û sîstemên siyasî. Bi giştî eger em bên sehkeyînê li sîstem û hikûmetên here hêzên ser dunya ser astê dunyayê bi şêweyekî giştî dibînin bi hêzbûna van hikûmetan vedgerêteve wan zivrît bû bi hêzbûna partan. Ew partên ku rêxistineka mukim hey peywendiyên wên baş di navbera her du astan da qaîdê û serkirdatiya wê û gel komelgeha ku di nav da jîtiyan ku em bijîn jîngeh û bî'a ew hizib nav da. Hemû dewletên zilhêz ev tecrübe û ev serbûr hene lewma yê serkeftîne û yek hêzin. Min jara me Partî Demokratîk Kurdistanê şwan partên siyasî bûye wek min pirsiyar destnîşankirî ştekirî ji rêyên demokrasî ve bijin çavdêriya nîv dewletî herêmî ve dema partan Kongreyê wan baş dikevin çi karîgerî li ser peyda biniyan ne? Bele. Bi giştî girêdana partê bi komelgehê ve ew komelgeha ew tê da jî êkiş xalên serekî ew e ku bi şêweyekê demokrasî seredariyê bike digel vê qewarêyan ku digel vê komelgehê da ku bişê zêdetir rolekê girîng bibînît û bişê zêdetir xizmetê bike. Wekû ya diyar Partî Demokratîk Kurdistan li xebata xwe 76 salî da em dibînin bi şêweyekî giştî ke ew rolê girîngê dîtî di demokrasiyetê da nexwasma di nav vê kongrê jî da çend xalên berçav me dîtin û yê diyar û yê zeq bûn demokrasiyet di nav da diyar kir. Êkiş wana eger em bên sehkeyînê biryar û peyrewên Kongreya Çardê êkiş xalê wan ew e danana mektebekê ya ku karê wê ew bît wekû skala bêne nivîsîn û bû rixne û bû dawakariyên endaman û agirêdayî bît ekser evet herhalde heye ku tu kongreyekê bi vî rengî bi kongreyekê demokrasî qelem bide yanî danana bijin drustkirina encûmenekî an komîteyeka olsa. Yan çi pîverekê dîtirê ku tu dibêjî kongreyekê demokrasî bûye. Bu demokrasiyet jî êkiş dirûşmên partî bûye. Belê rast e. Ev êkiş xalan bû ew min gotî belkû hindek xalên dî jî hene girêdayîne babetê demokrasiyetê ve ew jî hebûna çendeha dadwerên şareza wekû ya diyar ya xuya ku heft heta heşt dadwerên di nav vê kongrê da çavdêrî hebûye û dîsan komisyona helbijartina Iraqê dîsan û dîsan encamdana prosesê kongrê bi şêweyek û bi berçavên hemî mîdyayên herêmî û cîhanî û ku ev çende dibîte xaleka girîng bû hindê ku kongre bi demokrasiyatan hate ew kirin û şefafiyet di nav vê da êkiş xalên girîng e here girîng e ku zivrît ku demokrasiyet di nav vê kongrê da hebû û ya zal bû ya lê diyar. Baş ez barim navnîşanên nameya te ya doktorayê rolê herêma Kurdistanê çareserkirina pirsa Kurd da ye li Rojavayê Kurdistanê. Partî jî hemîşe di peyrewê wê de amancê wê de diyarin ku pirsên niştimanî neteweyî ji xalên yekemînên herî pêşin. Partî dema derbasbûyî da çi roleke bûye ku parteka siyasî bû çareserkirina kêşeya Kurdan li her parçeka diya bit Rojhelat bit Bakur bit Rojava bitin ku tu dîraseyekê ve xwandinekê divê de dikî û bû qonaxa dahatî
فرج بيتك بله وەکو یادیە ڕۆلێها پارتە دیموکراتە کوردستان لە ڕۆژە دامەزراندنەوەی و هەتان و کە خوددانایە وەکو بەرپرس وەکو خوددان لە پرسا کوردی نەخواستما لە پرسێن نەتەوەیین کوردی چەند زەحیە و یانکو چەند ئەوش داینە بوێ چەندێ ئەم دەبینین یا نمونە هەر ڕەزەق ji vê çendê da ew bû ke 16 اکتوبر و جێبەجێکردنەوە استیفتایە شێوەیەکی گشتی لە منطقێن کە ناوچەند دابڕاو بوون ئەvە هەمی ئەvە خاڵێن گرینگن و پارتی سەرڕاوەستای بەلێت لێرەدا نەک پارت بتنێ li vê parçê bûye xudan belku di nama xweşda ez behsên dê dikim ke Partî Demokratîk Kurdistan li her çar parçên Kurdistanê bûye xudan رولekê giring dîtiye û numûnên zeq hene ser vê çendê li Kubanê li hebûna kongrên ke girêdayî bi pirsa Kurdî ve li Sûriya li Dûkê ke du caran cenabê serokî ser vê xalê rawestaya û ziyadtir tekîd kiriye û piştevan bûye vê çendê û dîsan li Hewlêrê Evet rabirdû datnava peyama kongreyê çardê da ji te ev çend dît ji bo girtina nefmala Kurdî ji bo Kurdan çareserkirina pirsên wan li her sê parçeyên dî jî bele ev çend te peyama kongrê çardê da dît bele gotara Serok Barzanî de ku Serokê Partî Demokratîk Kurdistan nemaze bele li hemî peyv û gotinên cenabê Serok Barzanî û serkirdatiya partî bigiştî berefindê veya که پرسا نتویا کرد لهمی پارچان دا پشتوان بنو و هر نقطه که هر خاله که شیانت خو همیات مزخیت بلکو بیجین بیت خودان بوی پرسه نخواست ما اتناف کنگریجی دا اگر ما دقت خودی دا او کربید که بینیم که زیاده تر تأکید السروی چنده تیتا کرن که پارتی دموکراتیک کردستان خودانا وی ازمونا هندا دیرو دریج بلکو خودانا پرسا نتویا کردیه لهر چار پارچانو و خباتت کد بوی چنده و یا بردامل وی خبات خودا پرسن نشتیمانی جیب همان شوه نبتن نتوی بلکش کنگره سیه پارتی دموکراتا کردستان پی و حتی ناو حزبه هاتیه گورنش پارتی دموکراتا کرد بو پارتی دموکراتا کردستان کو لکرکو که بو کنگره آسیم همان شوه پرسن نشتیمانی جی تدبینه کو پارتی دموکراتی کردستان هم بیسکرینه همان شوه نتوایتی تبعث بله پارتی دموکراتیک کردستان لسر آست نافخویی هگر ام بین سحکنی وکو نشتیمان ما وی پارچه دا بشیوه که گشتی ل30 سالین ویدا کو بفعلی حکمرانی کریه اف چنده یهاتیا دیار کرون اثبات کرن بو همو تاکا که کرد کو بدرستی که بیا خودان لوان پرسان بگشتی و دیسان امشین بیجین روله وی برچاف در دور دولت حرمی جی و در دور دولت بیجین ناف دولتی جی دیسان افچنده یهاتیا دیار کرن بو هنده کو پارت دموکراتا کردستان بیا خودان و بویا کسانک یان کو بویا خوارکا زورا بهش لپشتوانی کرنا دوزن نشتیمانی جی لسر آست وی هرمی دا هرما کردستان بله هین بحکمه کو زانینگان داوانه آن دبیجن بصدان قطابین و هنه هین وان فردکن جریه اکادمی و نمونه پارتین سیاسی کردستانی اگرم بحث بکن چندب میناکن سرکفتی تینن جبو منهج خوش بو خواندنا خوش بو قطابین خوش بو پرورده مرمامن یعنی شیای نشوان پارتا بنین کو ببینه مینا کو خاطنا و زانستن و این سیاسیین بجن زانکوی دا ببینه بله سرکفتنا هر پارتا که بگشتی اگر ام ببینین یا گریدای پرخستنا و یا گریدای ببی آستی و او آستی کو ملگه ها کتناف داد دجید او پیوندی ها دناف برا قاعده یا اندامتی و حتی گهت سرکرداتی اوه همو خالن گرینگن بسرکفتنا هر پارتا که دناف پارتا دموکراتا کردستانیه بشیوه که اکادمی اگر ام بین صح کینه اف خاله همی
لگل سربورن بسر کردستان ده هاتین و بسر کردان بشوی که گشتی هاتین او سربور همو بوینا آستک یا بوینا پایه پیخو سردانه پارتی دموکراتیک کردستان و سر چویا و مکم بویا و رخصتنا که تمام بویا و یا سرکفتی بویا ده ازمونین خوین در بازبونا خباتا خدا نخواست ما تاکه می کرد خطابیه می کرد لاوه می کرد هر همی پیک و راستی و حقیقت دزانن و برچاوه وان رون و اشکره رنگ هر آلیگره که هر کادره که پارتیاوی پیزبونا پارتیاوی لدفوی گرینگ بله جبوی ملتی با آوائه که گشتی اگبونا پارتیان گرینگه و که هر ما کردستان پارتین سیاسی بدیتناته نوا کار بجن پیره و پروگرامت واندا آمانجت واندا هنه خالن دیارکی در برای وی چنده هنه لی چنده پارتین سیاسی شاینه اگ بنو اگ رز بن ناف مالا خورک بخن اجبوی که کلدی خواستا ملتی جبن نک آلی گرو بجن کادرو هوادارین خواب تنه ده ناف سیستم سیاسی دنیای دا بگشتی اگر ام بین صح کنه زوربه یا سیستم سرکفتی او سیستم بوینا او دو پارتن سرکین هیس هبوینا و هبونا چند پارتن دیکه وکو اپوزیسیون تنه دان وکو افسر برای هرم سرکفتیه های؟ بله بالنسبة هرم كردستان براستی ل6 سالیا وكي ام بيجين 8 ويدا جي ويدا جار بجار برف لاوازبوني وچوا اف پیوندی دنا برا پارتان دا و جار بجاریش برف بهزبونی وچوا بلکو اگر ام بین ببینیم که رول وی پارتی اوکو يعني ضرر الخدت يانكو حتى راضيه كي ام بيجين دلسوز بيت بخاك خو بولات خو بكسان خو تليره دا اوي افرولديتيا وچنجارها تنازل كريا السرمافين خو بو هندكو اف اقبونه هبي جالكس فاس عبد الجمعه مستايزان كو يدهو كو ديسان چافدري سياسي كوتت گلمدا باي دوباره سپاس